Sukman jika dia minta kasih ngelak ini vaksin kajing ITK ini second dose macam. Te ai kenang ini dok kena injection bangan ya dai ladi ni kung ya kajing kesem ya ka sinong ka tahu mereka imang salang berkawai. Kerpat ya baru ki nong sung sinong kamtam kum uwe nap nengi nong elam yang kisamla po sinong nong lang. Yang kerpat ya baru ki para samla yang kesnung jungi bat kumju yang kadang katanya makurat jungi bang wan sakmat man ai uni vaksin banyada ya ki kesem jungi ya ke imang salang barak kedi bolokoi wat ngit ya kini kijing na penbiet jing pen kame ki balai hujat ki bawan ki ba menta aktif perte sosial media menta ke bun ba kini kijing sa yang penting pensmit sepang ni vaksin lah ni tika. Yang kerpat jadi firman gue wan sakmat, bat wan bansim ini vaksin.